Atina J Angbong Karbi Anglong Autonomous Council Kili Kachepate. Di Mahasau District along di Mahasa Hampang Asong Atumpen NIA Court Pen Kachirai Pon Alam Tia Putake Kamkia Sai Kedeng. Mahamaya Constituency Pen Assam Gana Parishad Candidate Sukur Singh Teron Apan Kangtum Karnea Sai Kedeng. Kardom Nili Karbi Birda Tanbang Samisonaris Rohampi Non Arjuta Birdang Tonpen Wo Secret Roxy Arni Kidoji Karbi Anglong Autonomous Council Kilikapan MSC ticket Kelong Kilong Lea Bang Pua Bang Pia to Matina J Angbong Kili Kachedan Dunji Apan Amen Kachetab Dun Rinti Kilik along ticket Kilong Lapen Kilong Lea Tumta Kilik Ahidi along Kisun Prumajok Song along Kechetonte Akim Lakha Mate Ongkota Klanglo Non apong Karbi Anglong Autonomous Council kilik along MSC ticket kelong abang pu lapen ticket kelong dundi abang pu bang pia tum kilik along kitur prum ajok songang bong chubohong sai angtong thaplo tente morilu ongsar pu isi Karbi alam kando seta Karbi Anglong Autonomous Council kilik alam kan along ke laso alam kan chekok ke deadlo MSC ticket kelong lea tumta kilik tu rap prunglo MSC ticket kelong le abang pu bang pia tum kiliki tur dun a constituency angbong Bogazan Deopani Socheng Dhenta Mahamaya Fuloni Dwaramla Kopili Chingthong Heihui a constituency handlo Song alam kapate pek pen kilik ahidi along kisuna bang pu abang pia tum apan song pen amen kangthan asai ta klempon tanglo Aruni Payengko Rasir Kep Arni Jadikhe Naiso Hosom Dimasa Students Union All Dimasa Students Union Dimasa Mother Association Dimasa Women's Society Dimasa Youth Forum Lapen Ongdung Dimahasa along Kedo NGOs Atumpen Patirpi Ponsi Kedam Tang Surhini Rakrehini Aningkan Priya Chikloni Pai Krehini Arni India Government Assam Government Lapen DHD J Atum Angbong MOS Kachitok Ponahut MOS along Rida Kachipidun Vek Abang Puapan NIA Akorpen Kaisi Aparman Hemkang Samalong Kebeng Alam Aputake Kamkia Sai Kedeng Di Mahasawa District along Kemese Nangji Lapen Monsampen Kaboche Rengni Rengdok Pensi kido nangji pura ke ongdung cerok tok di Mahasawa District along kido hampang asong atum abatai DHD asong atum apan monsa maklam along kewang ji apan chuning ri ponlo labang so ateng pen DHD arlo kido asong atum rad atum ke mesen ji apan ka chuning ri pona teng kidam tang 2009 aningkan pre achiklo nipai hini arni haflong rong supi di Mahasawa along bang paropli DHD atum resim pen monsa maklam along wanglo lapen to India government Assam government lapen DHDJ atum angbong kemesenji aphanpura MOS sitami kedam tang surihini rakrehini aningkan priya chiklo nipai krehini arni New Delhi rong supi along kachikroy pon allo along ridak Chipidunlo labang suap hi penang an aningkan pen MOS kepachun ponji apan claim dampen ridak kachipidun vek abang pu apan NIA akord pen kaisi apan hemkang sam ke bengji aputhak kachirai ponke di Mahasaw arada tum chikroy dun thekte an parta bangso case ajok police atum pen kenep kang nang pon atum apan anta a case pajum pon nangjipura hampang asong atum pen pinpura lo along kijong pon lapen an parta bangso putak Prime Minister hin pen langdun nangjipura aruni phayengko rasir kep arni haflong rong supi along lal fil pen Council Rotary an armu chejeng pado ponsi India Prime Minister apan pinpura lo panong si di Mahasaw District a Deputy Commissioner arideng pinpura lo kipajir pon আমি লাস্ট 23 যে এনে যে ভার্ডিক্ট দিছে এটো ইনজাস্টিস আমার ডিমাসাও পিপলস কারণে এটো না আমি এটো রিভিউ আমি কোনো বিবেচনা করার কারণে আমি দাবি কৰিছো আৰু ইয়াত যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আর যে আসাম গভর্নমেন্ট যেটা কথা দিছিলে ডিএসটি যে সলিউশন এটো 100 ডেজ ভিতৰত এফেক্ট কৰিবৰ কাৰণে সমাধান কৰিবৰ কাৰণে কথা দিছিলে কিন্তু এটো কথা তো
सेंट्रल गवर्नमेंट साइडर पर कथाটো रखा नाई आमार डिमा हासाव पिपलर DST धोखा दिसे Aruni Paying Gorasir Cap Arni Ada Porpai Kray Sira Chitima Pormalong Pen Dokmoka Sergeant Along Pen AGP a candidate Sukur Singh Terona Pan Kangtum Karne Asai Deng Ponsi Den Arong Along An Ington Pon Kiwangji Karbiang Long Autonomous Council MSC Kilik along Mahamaya MSC constituency along Penkar Jabdun AGP a candidate apan Ongdung Mahamaya constituency Arada Tumkang Tumkarne Asai Padopon Lapen Karcho Amaya Long Kicheng Si Arni AGP a symbol Ingnar Kipangplong pensi Kangtum Karne Lapen Kili Kachipahai Ponji Apan Ingnar Kipangplong Lapen Anporta Ongdung AGP Klembang Pubang Piatum Non Apong Kilik Along AGP a candidate Apan Kipahai Wekji Pura Jisik Jedang Pon Rintilo Pusi Birta Long West Karbiang Long Dongkamoka Mahawar Inut Nikan Krepli Asopi Apan Inut Abang Pu Angho Dipon Chekamat Chulang Rem Det Pusi Baitalang So Penili Tuma Perangke Jesoning Hiladakat News Along Birta Nang Pale Junaki Apan Chulang Rem Lapen Apran Karmut Alang Kiki Juidong Hut Puthot West Karbiang Long Along Usupi Apan Chulang Rem Alang Ki Klang Lilo Birta Kelong Atengke Dipok Hajong Arta Iningkan Rikep Rapopu, Aot Kawe Abangpu, Aru Inkoy Nerkep Arni Kang Sam Proxy Apormalong, Dongkamokam School along Nerkep Angdeng, Kajarni Bomb, Inut Asupi Apan Angho Dipjek, Sinep Inghu Pondo. Ot Langno Abangpu, Au Supi Ahem Tekup Pen Amatsi, Laso Asai Langno Klemdo, Ameke Langno Abangpu Dipak Hazong, Apan Aru Inkoy Rasirkep Arni Adap Keton Kelang Atum, Ingnang Pontanglo. Mek Langno Nu Langno Apan, Dongka Sarpo Anglong Anatsi Long Damlo Meklangno Ahem Hojai District Derapathar Arong Asor Pusi Pangthek Ponlo Birta Bangkela Pon Sikang Toniklo Lai Bom Thakat News Channel Dume Thakme Kurwang 2